Jengebati libatula ungufunu tombo iyafuna jalo tiko inhliziyo yami jengebati libatula ukufuna umthombo iyafuna jalo tiko inhliziyo yami iyafuna jalo tiko inhliziyo yami iyafuna jalo tiko inhliziyo yami inganiwe inhliziyo yami inganela uThixo inganela uThixo ewelo wasiwayo ungophilileyo Hlala phasi. Amen. Sanibona ngena egameni lenkosi. Sanibona egameni la Jesu. Navuma simbanje ubhatata sanibona egameni lenkosi. Wangconywana ke. Siyabonga uNkulunkulu hamba nathi kufika la. Bazalwane siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Besingiloku sichuba sifundo lapha seku dilisha netilingo ngendlela yesiKristu. Ngicela kuchubeka lapho kunento letintsathu lengifuna ukuthi tsinza namhla. Very important things. Bese nginichazele bazalwane ukuthi why ngikhulumele ngalesihloko. Nganitshela lokho ukuthi impilo yokukholwa impilo lenqobako kodwa lo lokwenta ingabonakali impilo lenqobako indlela lesidilisha ngayo netilingo ngoba nawungakadilishi kahle nesilingo lobhekene naso uyawukhanza impilo yakho ifanana nakwesilwanyana lokuvama kuba khona ebusuku ungathi kuya indicate ukuthi qishi ibhanye niyakubona mase kodwa nenhlala edolobheni anikuboni ngoba nenikhanyiswa bogesi uma ungakadilishi nesilingo ngendlela lefanele utawukhanza impilo yakho ingiloko now kwenda ke lokho ukuthi lamandla alempilo yokukholwa angabonakali nanawe ungatkhanda ujabhiswe kokuthi ungathi nje wena konke lokuqhamuka endleleni yakho
kugcina khona. Sesihamba umganyana ke nalesifundo kepha kunento lethi ngisathu namhlanje ngifuna ukuvetela tona. Kwekuqala ngifuna ngivetile ngaphambili ukuthi what is temptation? But nganiketa one definition. Namhla ke ngifuna ngiveta lamanye alama definition. Nikhona bazalwane. I-definition lesivetile ngilelethi silingo bazalwane lesi sibona lapha encwadini yaMateyu sahluko 4 kulingwa Jesu kwakuyinhloso yesitha ukuthi Jesu akhweshe endleleni yokuphila ngekulalela uNkulunkulu. So lo mgomo wesitha awukanjinji kuthi inhloso yesitha ukukhweshisa emkhondweni wekuhamba ngenzando yaNkulunkulu lephelele. Praise the Lord. That was the definition we gave. Sengiyengeta ke namhla. Kwesibili, temptation is the initial age a person feels to commit sin. Bambala. To be tempted. Now uthi khanze ungena, you feel it. Hey. Thule nkonzweni. You feel it. Inzaba ye noma akubona lokunye uqabange kwento njani, but at the end of the day i-temptation uyayifila. Kuthule nkonzweni. Lokho anda nje ungathi sisilwane sinakulala is because you are feeling it. Hey. Ahamba lamakhola. Lo kwenda ungathi singaku. Hey. Uphaphame. Uhambile nangengqondo is because you are feeling it. Kuthule nkonzweni. You are feeling it. So it is that initial age. Yekuthi wena ucommit sono. Lelenye i-definition ithi temptation is that quest. Logo goma. Hello? Amen. That what? That quest logo goma. Woman, akhona ba amantombazana lo mako nje. Bakhona bafana lebo mako nje. Hello? Babe khona bobabe labanjani manje? Labo mako. Bayoma abantu kulamalanga. Ukhanjana lo mfati naye nje somile. Oh, amen. That quest. Amen. That push. Ngwendoni wena ufuna kuresista kodwa uyakhona lapha uphushekela kuyakhona. That pull. Amen. That longing. Nangabe unendlulele lifana nalele besibusisa itolo ngala kune balcony bangikhanda sohamba lapha ku balcony. You are longing. Na David wavuka wahamba ebusuku because he was longing. Hangiva kodwa lamakhola engikhuluma nawo. Wakhanda hamba tikweliphahla because he was longing. You know when there is a longing, leliqingo noma bosolivalile ungalivula because there is a longing. Amen. Ungapheja uthi siyalivula ukuthi poo something. There is a longing. There is a desire. When there is a desire, lenye into ungayibamba nje, phinde uyibeke phansi. Phinde uyibambe, phinde uyiyekele. There is a desire. There is a drive. There is a wish. There is pressure. What is this pressure for? This pressure mntana sekhaya
is to do the 5 senses. Nasikhuluma ngama 5 senses phela siyathi kuthiwa sense of touch, smell, all those. That is temptation. Angeke nje uve silingo sithi gijima. It's not a sense. Niyangiva basalwane. Angeke ufike silingo uthi usengilala. Kwefika silingo you must touch. Kwefika silingo you must taste. Kwefika silingo you must look. Kwefika silingo you must smell. Amen. Hallelujah. That's temptation. Kwefika silingo. Hey. Lokunye kwegijima nekuvula amafastelo nekuvula iminyango kukuyisalela where you must touch. Amen. So kungako ke manje ufuna ube nendlela ekudilisha nesilingo. All right. Angikhulumela kulokubili lokulandzela. Purpose of temptation. Nikhona. Phepho yini inhloso yesilingo? Inhloso yesilingo bazalwane. Njengoba sesivetile, Sathane bekafuna ukuthi inhloso noma inkonzo yaJesu ishabalaliswe. Inkonzo yeMesiya ishabalaliswe. And guess what? Nanamuhla Satan hlosa lokho. Nake fike nje empilweni yami, afike empilweni yakho. Hlosa lokho. Ufuna ukudida. Yabona kumuntu angadideka, hamba sangene. Wenda netindo lo in your full senses, bonge kudede. Amen. Ufuna kwenda lokho Satan. Lalela, ngenhlanhla yethu silandzela captain lo walingwa ngato tonke tindlela wangete wona. Kwesitha kwakumside track, kwesitha kwakumtrapper, kwesitha kwakumethile, but he never fell into sin. Ngoba to be tempted is one thing, to fall into sin is another. Kulingwa akusiso sono, kodwa kulingena esilingweni noma esilingweni lokusona. Le inhloso yesitha abazalwane is to create idolatry in us. Ngamanye amagama kwakha ubuthixo lakithi. Yini sithixo? Sithixo phela abazalwane ngunoma ngabe yini le emkhathini wakho naNkulunkulu. Hello? Noma ngabe yini. Kukhona abantu labanetithixo twabo nje, labanye ipride nje. Oh, nisangiva abazalwane. Lomnyabe nepride nje kuthi msikati yena. Oh ngayisho lento. Thula ngonzweni. Kuthi yena msikati. Ahamba thethe tibuna tibekele emva. Suba sibekele ngoba nje wathi thina msikati. Lomnyabe nepride nje uthi mduna. Embeleni le pride yemduna ke iyahlangana inenge. Wonke umuntu omduna nje une pride ukuthi mina ngimduna. Na ufuna ukubona lokubuka lapha ebaleni kini noma ebaleni kakho. Beka sikukhukathi lelicuthe. Kunebale bane pride yemvelo. Listen, it's an idolatry. Ngoba ime emkhathini wakho naNkulunkulu. Oh, nisangiva abazalwane. Kunebale baneligqabho abazalwane. Uyathi ukuthi kulesi sikhathi empilweni siye sithi bani bafanele baneligqabho. Bendiwe ukuthi mhlambe banemali bafundzile. Ukhona lo leligqabho anganatho tonke leto tinto.
Ebuntwini bethu siyabuda kithi udwale nje udwale ngani? Udwale unani? So sitha nasikulinga sisuke sidala lobuthixo la kuwe. Kube nento leta kuma la mkhathini wakho naNkulunkulu. Nawunemali umangaliswa nje sibantu bafunani la kuwe. Sonzelelani. Ute wena sikhathi nebantu. Lesi sikhathi ube nesikhundla. Ube so proud of your position that you don't want to consider other people as equal. Kanti kwasho kubantu bethukana bangakholwa. Bathi mntwana bantu ubokwadi ukuthi ubunjinga buyaphela. Buphuya kuphela. And part of the phrase le is a Bible. It's a part. What come got Maria lapha aphethe ema perfume. What bottle? The bottle. Well, tell Jesus. Athi madoda, ha? Lo mfati uyaganga. Lento ledule kangaka ngabe sisengisile sapha labambofu wathi Jesu, shh. Labambofu ndadlaleni nabo. Mina ngiyahamba. So wende kahle lo mfati. Amen. Wakapthika. Angathi kusempilweni yakho nakuhlola. Kutheni ibuthiqwana lobukhona la. Labanye wona lamadoda athi ithixwana. Labafati nje ithixwana tabo. Lo munye abantu abakhe nje ithixwana. Kungako uNkulunkulu nganyela ngawathi kuAbraham, eAbraham, thatha lo mntwana wakho. Yena lo mntwana wakho lokuphela kwakhe, uhambe umnikela. Kungathi uNkulunkulu ubulala lobuthixo. Ngoba dinenkinto lesithatha tibe buthixo empilweni yethu. Abasangivala abazana ngikhuluma nabo kodwa. Yes. Wathi kube Abraham amthatha ahambe naye. Oh nisekhona makhona. Bambaka. Uhamba naye nje. Ufika lapha iBhayibheli singakusasa wathi ushiya bonke laba labanye. Bengitshela abasekuseni ukuthi lokunye lokusibambelele nini labanye bethu. Ngilokuthi nini sagcina bangani baka grade 1. Ngiko nje solo awuphumelele, awuprogress. Hey, ngumngane wama grade 1. Hey, as you climb the ladder, there are people who must fall off. Not because ngiqabene, hayi ngoba kunjani njani, but ususi mentality. Ngoba ngeke uclimb the ladder of prosperity in a chicken mentality. Nisangiva basalwa. Akunanzaba ukuthi nanidlala nini lo kuthosa eprimary. Hey, akuthoswa nyalo. Kuyahanjwa nyalo. You must grow. Kunetindo which bangiva kodwa benenkhuluma nabantu abakithi. There are things you will achieve only when you outgrow certain things. Hey, Nkosi yami, bambaka. Kuyendeka uNkulunkulu bazalwane. Ayisebenzise i-temptation to accomplish. Nguthatha kuphi? Nawufunda lapha kuGenesis. Listen iBhayibheli nasashiye lethi-70 Abraham wasisalani la saya lapha siyawukhonda sitawubuya. Nake fika lapha entsabeni wakha al-altar. Wathatha Isaac wambeka kule altar. Wahoshula ingemba. Nakafuna kumjuba. Yasingelozi kahle. Tatfunzele ekhaya chapter 22. Ungambulali. Buka naye inqaba. Ibanje ungethi imbondo. Lalela. Nawufunza lapho nasuya ngale ngasekugcineni kuthiwa manje sengiyabona ukuthi uyangilalela. Ngamanye amagama wedlula kulesigaba lesi Abraham because uNkulunkulu was testing him. Bambaka. I-test yekupromote. Awunayithola ipromotion ungakedluli ku-test.
awunayitholi promotion ungakedlula temptation. Labanye bethu ngiyathi sikhala ongela malanga kuthi singalingwa singathestwa. But listen, you are not going to grow utabaliswane phakathe na ungathestwa. Oh, amen. Lalela. God sometimes uses temptations, tests or trials to grow us. Not come by test, not come with temptation. Lalela, it's an opportunity for you to grow. Hallelujah. It's an opportunity for you to what? To grow. Because ngeke uNkulunkulu akusebenzise uluswane etintweni letinzala. You need to grow. Ngilele nje mina kunginika inkinga nangikhuluma sometimes labanye benu bangangiva. Awukhanda athi nihlangane nithi hola bantwana. Amele thini sibadzala. Asitshele hey naku lokhu. Kubungema nje mntanami lokukhuluma ngakho. Udibene nako kuphi? Oh, niyangiva makhola. Yes. Mina nangihamba kulenye indzawo ngishumayela ngifundisa bebangibuza athi mfundisi soqalile ukubhala ngithi angaqala. Hey man, sibhadala imali sindize siyova lokukhuluma ngangingafuni. Ngangitshela ukuthi ngisafuna ngikhula khulu. Ngoba ngifuna ukubhala into ehlala eshelfini umnyaka noma mbili. Bese kufuna siyayibutha siyayidilita soyifaka emlilweni. Library must be there. Experience must also be there. Oh, nisangifa basalwa. Kungako njengesisi ngoba ushade uzophela unyaka ushadile sodwa umutshela labafathi labanabo 5 years nabo 10 years bashada. Utabashela kuthi unisafunza kubamba libhodo. Hello. Safunza yini manje na? Kubamba libhodo. Kuthi nalishelele upheke bhatata. Uligeza njani ungalihwayi. Ngoba ngendeka nalishelele ubuyise tipunu ulikeleve libi lapha kubhesi lisale linemisele libhodo. Ukuthula enkonzweni. Nisangiva bazalwane. Kodwa upheka uliwasha njani lingasali linemsele ulihwaya lapha nako. Is to grow. Number 2 is to school you. Hi. Funza let verse le. 2 Corinthians 12 verse 8 and 9. Kwathi made kwaba ngemahlandla lamathathu nginxusa inkosi ukuthi ilisuse kimi. Kwathi made kwaba ngemahlandla lamangaki ebazalwane? Lamangaki makholwa? Lamathathu. Ngincenga inkosi ukuthi ayisuse lelinyefa. Hallelujah. Lendoda beyishaya ngelinyefa. Shaya indoda lesene malangana ihambile. Ungathi uthi uNkulunkulu yes, well done boy. But you need to graduate to another level. Because every level it an authority. Hey, niyangiva emakholwa. I-level nge-level it an authority yakhona. Kunetimbi longeke utilwe ungekho ku-certain level. Utabe ngilokufisa kuphela ubuke ehlulu. Khona tinto lekufuna ukuthi ikhulele empilweni yokukholwa usina ukuqhamuka tivele tibhawe. To get there, you must go through temptations. Bazalwane, sibitele endaweni lephakeme thina njengamakholwa. Sibitele kwenda into lezinkulu. But ngeke sitende singafundi ukudilisha netilingo ngoba tilingo tiqhamuka every day. Ulingo uhamba, ulingo uhleti. Nangakadilishi nesilingo. You
will be history. Bahlupheke labanye abantu nabakubona ulimi bese baconclude so will. Kunekulingwa kunekuwele sonwena. Labanye sesibafaka esihogweni besikhathi singakafiki. Faka ngamakhono. Umbona nje hamba nje sekunje. Umbonile nabani sekunje. Kona hlobo takhe uyathatha itonke. Qhubeka. Verse 9. Kodwa inkosi yathi kimi, umusa wami ukwanele wena. Umusa wami ukwanele ePaula akulutho ujilajila uthandaza usangisusele elinye valalela. Umusa wami ukwanele mfana omdala. Khona lapho my grace. Abeneke athi Paula. Kuthi umusa wakho umanele etimentonke. Lalela muva sabhalela libandla laseFilipi. Athi nginemandla kwenda konke. Aha suka labashaya. Nginemandla kwenda konke ngaJesu longiqinisana. Uthi kulamba ngiyakwathi. Kwesutha ngiyakwathi. Timotonke ngiyathathi ngoba ngedlulekiko. Ngangitshela wena ukuthi wena ufuna kubalekela thini. Ngiko bekashumayela zothi la. Wathi akukho kunqoba ekubalekeni. Labanye bantu, they try you, they test you to trust you. Some people will never trust you unless they've tested you, unless they've tried you. Shh. When they test you, it's painful. Ngaqabanga somdlalo. Ngaqabanga sinamnede. Utheste nabantu longathi nathi uyababutha. Nawe nele. Emkhathi angangena imbeve abantu bathi emkhathi nabo bonke bantu nanawe. Emkhathi nabo bonke bantu nanawe. You are shocked. But listen, it doesn't matter how it comes, through whom it comes. It's there to school you. Hallelujah. Engwathi naJohane babuthi umfana base bamkhotsha aphilisiwe. Bamkhotsha bathi nika uNkulunkulu ludumo. Khuluma kabi ngalo Jesu. Lo Jesu lo ungiloko na. Wathi umfana ukuthi ungiloka ngathi. Nokuthi unje angathi. Mina kunento yinyele ngiyatiko. Bengaboni manje sengiyabona. They try you to trust you. For you to move to the next level, you must go through it. Uthini Paul, hallelujah. Encwadini yezenzo sahluko 14 nasabela ukuthatha abazalwane wathi simele kungena embusweni nangethi ihlupheko lethinenge. We need to display the power of God. For us to display the power of God, we need an anointing. And this anointing will come through persecution. Oh, amen. Lokunye bazalwane nangu uNkulunkulu asebenzisa dilili usuka afuna ukuproduce and develop perseverance. Impilo iyakudimanda ebazalwane kuphikelela. Lokuphikelela akuthi ngelibhaketi. Nawuthandaza seNkulunkulu ngiphe umoya wokuphikelela, ngiphe umoya wokubeketela abese ukuthi uhusha uNkulunkulu. Create isimo lambe kwakho. Yes Lord. Hallelujah. Create isimo uNkulunkulu. Jesus. Funza
Ngetulu kwaloko siyabonga nasetinhluphekweni Ha, senza njani abazalwane? siyabonga Sibonga ngani? nasetinhluphekweni Nakuphi? Shh. Awuphinde ufunde. Ngetulu kwaloko siyabonga nasetinhluphekweni Siyabonga nasetinhluphekweni. Kona ngofunda lesingisi. Na something lefuna sikhanyisela. Not only so, but we also glory in our sufferings. We also glory in our sufferings. You see, esingisi. Kunana tishwanele kuthiwa i-preposition. I-preposition is so important. Ngoba ishape inkulumo lequkethwe ngilelo sentence. Kube lapha bekuthiwa we also glory for our sufferings. That would be different. Hallelujah. But akusho ukuthi we glory for, ukuthi we glory in. We don't pray for sufferings, but we pray in sufferings. Funza. Ngetulu kwaloko siyabonga nasetinhluphekweni tethu. Siyabonga nakuphi abazalwane? Nasetinhluphekweni. Ay. Hey, Nkosi yami. My JV ufuna ukuproduce quality Christians, Nkosi yami. Niyayiva lento ngikhuluma kokodwa. Ha, uphinde ufunze. Ngetulu kwaloko siyabonga nasetinhluphekweni tethu. Siyabonga nasetinhluphekweni tethu. Lalela, ngiyathi nasikhuluma ngenhlupheko nenicabanga ngathi gadla. Uyathi lokusuke kuphela inyanga kube bethi imali. It's an amount of suffering. Bakhona bobaba. Ngasini ukuthi bobaba. Khulume nabo make. Kuthi uyathenga igrosa. Ukhanze sobeka imoto lapha uvule ibhuthi. Ukhande sojulukile. Ngoba abafata bafanana. Nikhona abazalwane. Amen. Bakhona abafatle bangivumela nje ngihlale endlini hamba uthenga. Ngibone sangena nekudla. Lukhona lo hlobo lebafati ufuna kuhamba na 30. Angikasho sikurong. Ngangivakala. Ufuna kuhamba na 30 naliyothenga. And guess what? Kwalo ufu petrol. Lufake lona. Lufake. Nase kuyiwa lapha ethileni. Akhiphe iMastercard. Akhwephe kwi bhatala. Kuthi ngabhatala aphinze afuqe make. Nakeva singathi akusafuqeke. Fuqe lo baba. Noma fuqe azawufika emotini. Nakafika emotini eme avule handbag. Ashaya iqi. Babe ufuna khiphe kutrol afake ebhuthini akhiphela afake ebhuthini azabe mandi babe akhiphe liduku asulu. It's suffering. Amen. Amen. All right. Asengishiye make nababa. Uhamba nemntwana wakho. Ha? Uhamba nemntwana wakho. Uyalayisha. Senifika la. Uyema. Uvusela abangani. Ufuna wena make. Uze ufombe manje uthinde. Uyabukela umntwana wakho wenda njani manje wena na? Amen. Hallelujah. Funza. Ngetulu kwaloko siyabonga nasetinhluphekweni Siyabonga tethu. nasenhluphekweni tethu. Ngobe siyati ukuthi tinhlupheko tiveta kubeketela. Ha, tinhlupheko tiveta yini bazalwane? Kubeketela.
Ngamanye amagama awunawufunza kubeketela ungakadlule enhluphekweni. Oh. Uke ume, tindo tingendeki njengoba ufuna. Tingendeki ngesikhathi sakho. Tingendeki ngendlela yakho. Lokuma kuproduce something in you. Uthi ke Paulo kubeketela. Awumangalo nesinabantu abangabeketeli sho bakholwa. Abakwazi ukubeketela, abakafunzi. It's more than talking. Hawuqhubeka nakulokunye ngikufuna. Kubeketela kuveta kuqiniseka. Hayi. Sesimeke kuleli. Asesiye kunalesingisi. Asesunzeni 1 2 3 go. Funza leli verse lonke. 1 2 3 go. Not only so, but we also glory in our suffering. Yes. Because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, Perseverance produces what? Character. Listen. Siyayidinga i-character emakhaya. Siyayidinga i-character emsebentini. Siyayidinga i-character ebhizinisini. Siyayidinga i-character ebandleni. No character. Balesinaba abana character. Listen number salwan. Abana character. Ake ngisho nakho labanye bethu. That's how we lost lithuba lekushada. Hayi ngoba ungasimhle. Hello. Hayi ngoba ungasimhle. Noma umfana angathi uyasonzela uyabuka. Ubuka lokwakhiwa nalokwakheka. Uyatiphatha right. Athi ulalela lokuvela lamlonyeni. Everything sethelele lesi. Ngawuphila njani emlothelela kwekhaya. Sengiphila naye impilo yami yonke. Hamba ufuna lapho. So, bashiya nje thina kanjani buka ngisho ukuthi kunjalo kubo bonke. Bakhona leyo nje isikhathi sengefika siyeda. But bakhona labanye bathilahlela bona emathuba. Character. And you have to see character is norm. It's a good relationship. Waba ne character, communication is right. Jacob 1 verse 2, verse 4. Bazalwane bami, nanehlelwa tinhlobonhlobo tetilingo. Sendawo njani ebazalwane? Nasehlelwa. Sehlelwa yini? Tinhlobonhlobo tani manje? Tetilingo. Yes. Nibokuthatha ngekuthi injabulo yodwa. Nibokuthatha kuyini manje lokho? Injabulo yodwa. Ngamanye amagama ungaqabanga ukuthi silingo selihlobo lunye. Biyelele kuma 5 senses. Lokunye uyakubuka. Ungathi nje ungajabulela ukubuka. Lokunye ungathi ujabulela ukuphatha. Lokungajabulela ngathi ngakutesta. Lokungajabulela ukunuka. Inhlobonhlobo. Yes. Nati kuthi kuvivinywa kwekukholwa kwenu kuveta kuqinisela. Kuvivinywa kwekukholwa kwenu kuveta yini bazalwane? kuqinisela. Kuqinisela kumele kucedzela umsebenzi wako kuze nivuthwe niphelele ningenasici ningehlulwa lutho. Amen. Asesibiyela silungweni. Uyelele ekuqaleni. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Underline, many kinds. Because you know that the testing of your faith must be tested. Ungangitshela ukuthi wena uyikholwa litsala. And ngola makholwa amadzala lahluphako who have not had their faith tested. Your faith must be tested. Talk to your neighbor and say your faith must be tested. Amen. Lalel.
The testing of your faith produces perseverance. Ngoba sesikhulumile perseverance. Ngifuna sek number 4, verse number 4. Uyalivalisi. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Be mature. In other words, ngeke ube matured. Ungakefika umuntu yephezulu. Nisekhona bazalwane. Ungangithi you won't be matured. Ingisho kuwe. Fika umuntu lefletini. Angasho nathi mntwana Nkosi. Akubithe ngamagama la ngakubitha ngawo. And akubithe ngesikhathi esi right. Ungakabulali igundwane. Thule nkonzweni. Uve lo music lo lamtimbeni. Uve nalamagama lakhulunywa kulomuntu. Uwedwana. Uyakhuluma lo muntu nemtimba unjani manje? Uyakhuluma. Kubite ustempe your foot. Uthi yebhuti. Ngicela uhambe. Yebhuti. Ngicela wende njani manje? Aqhubeke kubite ushube. Uthi mfana. Ngicela ubone lo qhamuke ngayo. Nisangefa. Uyawuva umqulu. Uyaweva nemagama. Ustep. Mfana out. Ngoba ngikwathi nje usungena enjalo. Ngoba uqhamuka phela ngathi uye mistress. Kanti uyadini ufuna. Hawu amen. Ngiyabekisa nje ngalo. Uyathi lesi sikhathi ungakhanda unesithimo emsebenzini. Kanti kwedlula imali atandle takho. Ithi ingqondo. Kuyaphetha man. Angimane ngibambe nje 20 wemalangeni. Ngoba ngidakhona ukungibhadala. Nangihola. Umthathe lo 20. Next month ukhanze uthethe 50. Now this is less than 100 emalangeni. Ngayibhadala at once. Next month utawukhanza uthethe 200. Hayi tawuvuthwa imali yami lenjani njani. Ngase ngayivala. Angizijela ngoNovember deyavuthwa imali. Tawuvuthwa imali lenguthi ndawuvala. Before you know it, utamkhanza somkweleta 10,000. Uthi no, angitimpinje kulamalanga. Ngiyibhadalele imali. Kuqhamuke ama auditors. Ukweleta lo 10,000. Ukhanza uhamba ulahlekelwe umsebenzi. Ulahlekelwe nge10,000. Character. Nakunento sishoda kubazalwane. I-character. But i-temptation, it character. Hey, asunze nang to prove genuineness of our faith. Ngaloko ke niyajabula noma kwanyalo nisajukiswa tilingo letitinhlobonhlobo. Yes. Injongo yaletilingo ukuthi kukholwa kwenu kuvivinywe. Kukholwa kwethu kwendwe njani bazalwane? Kuvivinywe. Emakholwa ngicela ngimemetele imbabanala esinamuhla. Kukholwa lokungakavivinywa. Lihobosha. Akulutho okungabonakala kuhle ngaphandle, lihobosha. Yes. Injongo yaletilingo ukuthi kukholwa kwenu kuvivinywe. Injongo yetilingo ukuthi kukholwa kwethu kwendwe njani bazalwane? Kuvivinywe. Vivinywe. Kuze kubonakale bungiko babo. Yes.
Bonakale kungibo babo. Ngoba labanye siyashuka sihamba nabo bathi bakholwa nakusesemnanzi. Bakholwa nakusesekahle. Bakholwa nabathola ibusiso. Now usathola ibusiso, JV is a man of God. Kodwa nakakhuta JV, I don't know what has happened with that man. I trusted that man. What has happened with your trust? Yes, they do that. Nangu bless and nguthandazela nagogonke. Uhake. I'm a man of God. Asengisakusiko lokho. I cease to be a man of God. Funza. Ngisho negolide lebhubhako ihlolisiswa ngemlilo Ligolide aligujwa phansi liye market. Hello? Amen. Aligujwa phansi liye market. Lisi lingagujwa lihambe liyongena kuprocess yemlilo. Lokumanyatela kwalo kudalwa ukuthi ledlule emlilweni. Lasha ema-particles awuhloka. Ebazalwane, mina ngikutshela ingolo letha kufikisa ezulwini. Hayi ingolo letha ukuhlalisa phasi ikuluzisa. Siyasha, siyadibana netindo. Kulesi sikhathi akhutshwa umzalwane khona la sontweni. Mina ngiyabashiya nalesonto lapho. Selabo alisasilo lakho ngoba sekukhubeke wena. Sine slate la sontweni. Tshelile nganye langa sinetibati. Sinetibati from local church but it's late. Sinetibati from national but it's late. Ngoba siyamahle lesimkholo wakho. Oh amen. Sinetibati. Nasingakutshela lokunye kwakho. Laba leadership ayathi angisakhona ukubhala nje mina. When I did my studies, I struggled. Ngesikhathi kuwa lama rafters latulu la. Ashaya indoda la sondweni shala jubeka kusuka lokuhlala lapho. Ngema lapho my body froze. Angatanga ukuthi kwafanele ngiye for counseling. Kwakuthi ngalelo la. Kwafuna ngisane something. Saqhuqa lesandla from that day. I have scars. But I have not left. I'm still around to say Jesus is Lord. This is God. Yes. Faith yakho elalela. I've gone through some stuff in Bekona labanye be. I have not changed my confession. I'm still saying Jesus is Lord. Uthandazo lesikhathi ukubone kufa kuqaqana kuda. Ungakemi kude. Thandaza ushaya clean. Uzile na uzila uqethe solokufa kuda kuda ukubona. But I've not changed my confession. Yes. I have not changed my confession. Phones. Ngisho negolide lebhubhako ihlolisiswa ngemlilo bungiyobayo. Bungiyobayo ihlolisiswa ngemlilo. Yes. Kanjalo ke nekukholwa kwenu lokuligugu kuneligolide kufanele ukuthi kuvivinywe. Ligugu. Ligolide liligugu. Angithi. Ubangwa lona. But listen. Ukukholwa kwethu kuligugu kwedlula ligolide. Uma ngabe ligolide la kulomhlaba lemlilweni kangakanani ukukholwa kwethu kuze kushayine. Lalela labanye bethu bawusho sewufile sewuphasa sesihlabela sithi igama lenkosi lingiyo enqaba oh pepe la kona uyago sindiswa oh hlezi
No, Logoba, Uzanya Zanyi. Mvumeleni qedelana kulandelako abantu abakhethe ngedubuya la. How do we overcome temptations? Because we must overcome temptations. Amen. We must. One, by resisting. Ungafunda? Haleluya. Melanani naso Yenda njani manje na? Melanani naso. Funa lelo gama nje. Amen. Lalela. Umaster unqoba silingo yebazalwane. Angithi sithe sipiya kuSathane. Simelane naye. Sathane abantu abakhetha kasiwe unqengwa wokumelana naye. Nawuthi unqoba silingo melana na Sathane. Amen. Hey, awufunze ke bathi obamba lokubandi lapha zona. Same verse. Melanani naso niqinile ekukholweni. Yes. Unake lokuthi awumelani nje nganoma ngabe yini. Kodwa ufuna ubuqinile ekukholweni. Okusho ukuthi njengelibandla asithi ihluphe siqine ekukholweni sitokwathi kumelana nesithi. Hallelujah. Phela lethi into lesilingwa ngato. Ngilelethi khona lethi sithingo semihla ngemihla. Mane udidla ungala noma udidla ungala. Kungako ngishokhela abanye kufana nekwemitha. Ungabe ugijima sokwemitha sona. Akusiso sona kwemitha. Ngiyabona nje namanje labanye bayashort. Akusiso kwindalo kwemitha. Nisangiva emakhona. Kwemitha kuyini manje? Ngibani umdali? So ungangitshela ukwemitha kurong. Lokukabi kwemitha ungakashadi. Kodwa kwemitha kusiko wrong. Ngoba nje angashada umuntu ufree uthi angamitha. Angithi ngimbuyisa nento ubamba into letingeto. Ungahambe nje ukhuluma nje wena uyabona nje umuntu uthi hey angeke sikhorekithe kwemitha. Sa correcta njani? Sakhipha lo mntwana. Sakhipha lo mntwana ukuze sicorrecte kwemitha. Ngeke simkhiphe umntwana. Sifuna silungise lo mnina nalejaha ngekuthi bende tinto outside the perimeters. Baphenduke kuloko. Baqhubeke nemntwana. Oh, amen. Hey, angisucala lenye into. Thule nkonzweni, but my point is what? Yeah. 2. Pray. Ngiyakubona lo. Amen. Matthew 26 verse 41 uthi Jesu, watch and pray so that you will not fall into temptation. Amen. To be tempted is not sin, but sin is falling into temptation. Amen. Praise the Lord. Uthi ke Jesu, to help us not to fall, we must pray and watch. Amen. Pray and watch. Watch and pray. Na lebusizweni sasifundisana ukuthi naka ukuthi ukuphi unabani ngesikhathi lesinjani emahlandla langakanani. Singathi nje sihleti la nako khanda senihleti lapha ekoneni yakhuluma wathi ha thina singamangala nje ukuthi kwenziwani hawo sethi imbuti ukuthi ngeke uyamana nje sekwentekile.
3. Refusing. It teaches us. Fundza leso. Titus 2 verse 12. Lo Musa usifundisa ukuthi sikudzele kungakholwa nekuthi sitilumule etinganweni telive bese siphila ngekuzitha nangekulunga nangekumesaba uNkulunkulu kulomhlaba. Lemagama la strong la. Kuthiwa la qale. Lo Musa usifundisa ukuthi sikudzele Lo kungakholwa. Musa ungithishela ukuthi kungakholwa sikwende njani manje? Sikudzele. Kwesibili Nekuthi sitilumule etinganweni telive. awulunyulwa ngumuntu. Umntwana ulunyolwa batali netihlobo. But wena esonweni utilumula wena. Thule esondweni. Batali balumula umntwana. But umzalwana uyatilumula. Nakalumula umntwana lisuke libele likhona alijutshwa liyolahlwa lisuke lila faka inhlaba faka inshubaba fake lokufaka ngolokunye likhona walelwa waliswa batali likholwa liyatalela lona. Tule nkonzweni. That's how you are kwala wena ngemabomu akho. Tule nkonzweni. Funa kube ngini? Hey. Buka nje wena ugwevile. Uyathi lumla nini? Nekwathi gwefa. Yabona na ulele uphume mathe kande samhlophe la somile. Buka nje wena ugwevile. Honestly. Ufuna kuphaphama nini? So uphelile. Nase uhadleke nje wahadleka. Bese uyanyenye basesontweni ufuna ema14 ema16 takhanza kuphi? Ma16 akaye ma16. Ayikabi patem tamtivar. Nikhona bazalwane. Kufuna utilumle wena. Utiqabangela impilo yakho. Akhona amantombazana asondweni. Ngisho amantombazana akhona la. Lalela na ungakatilumli wena. Udenda utifanekisa nemfe nomumoba. Uyawathi umoba. Uyathi imfe. Uyahluba kwa. Ubeka lapha. Ubeka lapha. So uthi gam. So uyamita njalo. Nasuqedile awuyimiti le chafu. Uyayikhipha le chafu. Uyilahla. Asengisho into lemadima ke manje. Nawulala nemuntu ushiya part of you. Uthathe part of yena. Labanye bethu noma sesenzile noma sesithethe bese nithola umntwana nibuseka ngabantwana ukhanzela umntwana kungeva ngendlela longathi uthi kwafuta abantu anginiyekeleke nisekhona bazalwane impela kugijima lapha ebaleni zubazo bexhela ushuphule tinto kwente lokwana lo mntana wafutha abantu uyathi kubangwa yini ngile conflict yema different personalities. See, mangilala nawe, I pick a personality. I live a personality. Kabanga ke manje so hambe tonke letiganga wena ubuthela ama different personalities.
So utala nomntwana uphumana nama personalities onke lawo. Uvatsa kabamba indlebe iyeke la. Nakathi ukuthi ufuna endeni. Hey, afunza stocket. Lo Musa usifundzisa ukuthi sikudzele kungakholwa Yes. nekuthi sitilumule etinganweni telive Aha. bese siphila ngekuzitha nangekulunga nangekumesaba uNkulunkulu kulo. Uzitha awubhadaleli uyakwakha la kuwe. Ngoba nguwe lofuna ilumule. Speaking. Now ufunda la salen stoval lesihamba isikhathi. Now ufunda kuMateyu lapha verse number 4 kuthiwa Jesus answered, it is written, men shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. You must speak. Hello? You must what? You must speak. Now ufunda verse number 7. Jesus answered him, it is also written. Mabumbu mlomo. Lento le ayisiye kudla nekuruja kuphela. Yekhuluma futhi. Speak to your situation. Speak to temptation. Niyangiva bazalwane. He spoke and said it is written. Now flag number 10. Jesus said to him, away from me, Satan. Ngoba khona la ufuna ukukhuluma khona ungathi uyasibhozomela lesimo. Hey, suka. Get away. Move out. Kona timo lethi lotinqengako but kona timo funga tinqenga. Kukhona litindo longathi balekela ube soft. Uthi massage. Lokubukako kulesi sikhathi ngathi kunjani ngathi tiyadlela ngalapha lemfishi ifuna kubanjwa. Kanti you are massaging the situation. Kube khona timo letingafuni massage. Tifuna nje rebuke straight away. Hey, get out. So kungako ungathathi isilingo ukuthi umuntu sowuwile. Ngoba lo munye kufuna sinese lesimo. Because akana lena ngangasikahlela, ngithi kande kusejele. Indzaba ye sexual harassment is taken differently. Emthethweni. Before you explain dabunge cards. Nisangiva bazalwane. But speak, that's my point. What should you do? Speak to the situation. By guarding. Phones. Ye Timothy londvolota loko lophathiswe kona. Yes. Yende manje. Londvolota. Bazalwane. Please value what you have. Yo. Value who you are. If you value what you have, you value what you are, I'm telling you, you will guard what has been entrusted to you. Kona lokunye. By conviction. So siyaqina. Phones. Ngobe ngineliciniso lekuthi nekufa, nekuphila, netingilozi, nebabusi, nalokukhona, nalokudako, nemandla, nalokuphakeme, nalokujulile, noma ngusiphi sidalwa, kungeke kube nemandla ekusehlukanisa neluthando lwaNkulunkulu lokuKristu Jesu inkosi. Lalela, ube convinced and convicted. Kuthi abantu abakethu. Uyabo, ngitshelile ngayela ngathi lo mbhali uthi ting 4 indlela te conclude lo hambo. Bakhona abantu abaqala bagijima. Phinze baphethe bagijima. They are a class of their own. Kube khona abantu abaqala bagijima. Baphethe sebahamba, bathashata. Kube khona abantu labaqala bagijima. Baphethe sebakokola. But at least the direction is still the same. Oh yes, Lord. Bese bakhona abantu labaqala bagijima
and they get disqualified. May God help us and analyze. No one should be disqualified. Nakubita ukikike le cards. Ngavuma islingo. Noma saluphi ihlobo. Start ukubeka with the subject. Because we need to produce strong Christians. Disciplined Christians. Ngoba lo mhlawumbe ngikhuluma nje uthi mfundisi mina vele sengishayekile. What do I do? Sengilahliwe. Hold on. Hold your peace. We have a word for you. Stand aside. I want my song. Heavens declare your glory. Hallelujah. Hallelujah. Heavens declare your glory. Hallelujah. Heavens declare. Heavens declare your glory. Your glory. Hallelujah. 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 Heavens declare. Heavens declare your glory. Your glory. Hallelujah. Singa gcine ngemthandazo bazalwane. Kuncenvele icindzeteleka konje inhloko ehlitweni yami. Kuthiwe nasenga kuletilingo nasihlangana nato. Kufute kumene tintfo lesifundzako. Nasenga kufute kusikhulise. Sikhonta uNkulunkulu longumnikati wemhlaba wonke. Mhlambe uhleti kunalokufikako kuthi sengifikile kulelihlane uyayathi babe iza uyaphuma kilo noma uyangena kilo noma ukilo ufisa nje umthandazo lothi Nkosi ngiphe lamandla ekuthola lele kufanele ngikuthole ngalesikhathi ngenca kulelihlane nawusho njalo uthi nje la ngembili sitokuthandazela lamandla, the enabling grace. Kude lo tawubalekela kwenca kulelihlane. Kude lo tawubalekela dilingo. Uwota la ngembili. Unemusa. uNkulunkulu lakanawo. Sithubeke. Praise him. Mokoshia karababa seke. Mokoshe kerebe sikarababa. Morobokoshia karababa seke bebe. Rikasa karabaka shekerebe. Kurabakashi karababa. Ekeshe kerebe sik. Mokoshi karababa seke. Morobokoshia karababa. Kerebe kesika. Mekashi karababa, korobokosi, aya baba, ale, korobokosi, ale, mama shekere, ama zuluona, korobokosi,
Amazulu ayababaza Hallelujah Sonzela kuwe moya ngcwele nanamuhla emini egameni lika Jesu. Siyabonga babe kwathi kuthi sikhonda uNkulunkulu lo ethembekile. uNkulunkulu lo ngagucuki. Naba abantwana bakho Nkosi bemile lesikuthanda kongawe thina siyababona bemile kodwa wena ubona inhlitiyo usikhumbutile kuleli viki uthi uNkulunkulu lobonako uNkulunkulu lobonako sesiyathandaza moya ngcwele sicela lamandla sicela lomusa wekhona babe wethu lo ngcwele nawuvumile senza kule timo sifunze nawuvumile senza kule timo sikhule siyala moya ngcwele ufele ehlane siyala moya ngcwele ufele mfuhlululwini babe wethu lo ngcwele sebayasisho nangemagama babe wethu lo ngcwele uthi ngilomake lonje ngilosisi lonje ngilobabe lonje namhla siyavuka siphakamisa tanda moya we surrender all to you siyabonga babe kuthi ushito wathi sinemandla ekwenda konke ngaKristu osiqinisako siyabonga babe on their behalf siyamukela the strength babe wethu lo ngcwele siyamukela lo musa egameni lika Jesu siyakubonga babe kuthi uNkulunkulu lo ngehluleki awusiye nemuntu babe kuthi bongaphikisa velela thine Nkosi egameni lika Jesu sasishito kuthi sikhona uNkulunkulu lo nemandla onke qhubeka usilwele Nkosi egameni lika Jesu vula lamehlo sibone nenkoti sibone iseda bese siyabaleka siyabonga Nkosi umsa wakho lo menjalo siyatiqilisa engadini siyaqilisa engadini siyaqilisa engadini lengaphelelwa ngemandla moya ngcwele ngoba tinzebe temilomo yethu nasikhuluma uthole lithumo baba wethu lo ngcwele uqobe tinyathelo tethu nasinyathela kubatshadwe wena akabatshadwe emazulu ngathi egameni lika Jesu siyabonga Nkosi luthathe lonke lithumo lukufanele in Jesus name hallelujah.